kang nekani ngilangaken susahe ati longgo ning pasir-pasiran sembur-semburan keredoan ambi menyang selondoran lanang wadon uber-uberan gandeng tangan nang pinggiran pinggir pesisir kerajakan pisik-pisik semayanan matri janji urip sir-siran ambi gandangan gending asli Banyuwangian kerajakan Banyuwangi raino bengi sing tau sepi lanang wadon kang nekani ngilangaken susahe ati gandeng tangan nang pinggiran pinggir pesisir kerajakan pisik-pisik semayanan matri janji urip yareng sir-siran ambi gandangan gending asli Banyuwangian Kerajakan Banyuwangi. Ya apa Duk? Masih nambah lanjut apa ya apa Duk? Coba biar tambah bergoyang, tambah berdendang, dikasih satu lagu lagi.
topon aromasa ketika tak bisa lupa curiga bentang buruan sajen kerong bentang buruan tandena bula ni serong kuan pakuan ing dalam ati mau kita sampai bancara bulat lapan tika sisa terosa tak nyangka bulat tak ngira sajen kerong bulat detika sanon topon aromasa ketika tak bisa lupa tresna bula tresna sesoce jopimbang jeraku boleh pada pakuan ing dalam ate mau kita sampai bancara bulat lapan tika sisa terosa tak nyangka bulat tak ngira sajen kerong bulat deika sanon topon aromasa dutika tak bisa lupa. Oke, terima kasih dan kita kembali ke laptop Lumajang melestarikan seni kuda kencak Sri Setia Tresno.
sadajana terene ku jeren kencak setia tresno Pak Kampung Sunarti neko jerakena desa sumber kebeng meraan palongku enam ayo kanca rame-rame padha nonton jaran kencak setia tresno Pak Kampung Sunarti iku juragane desa sumber kebang meraan lak panggonane nyara-tretan sadajana torene ku jeren kencak setia tresno Pak Kampung Sunarti neko jerakena desa sumber kebeng meraan malongku enam nyara-tretan sadajana torene ku jeren kencak setia tresno Pak Kampung Sunarti neko jerakena desa sumber kebeng meraan palongku enam wilahing sekaring bawana langgeng jagat murai jagat manik praja dewa agung ijo raya-raya sawise panjenengan ingsun nyodor cindil jantayu ana dhuwure sarana kala panjenengan ingsun ingkang saguh angrutuaken dinane iki jenengan ingsun dibagi sigar semangka kutha Surabaya tlatah Brangwetan yaiku Adipati Surabaya tlatah Brangwetan ya lho kok dalah Kang Mas Sawung Rono dalang Kang Mas Sawung Sari sing ora sarujuk reang dadi adipati kok malah bela bangsa lali karo bangsane dhewe masisan gawe rawe-rawe ratas malang-malang kutuk iki perkara bakal gede pungkasane sing bagus dinane iki aku sowan ana ing Katemenggungan Surabaya Gusti Siang Agung dalem ingkang sowan yo la 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 la
Milo. Ketampar tapi ngejajale Mandula mayatas parale Saborana Dak para tretan ceteje Selalu pot tak langkong kaula Nyoon sa poralay Korajang le kepealente janje kepo sir anak-anak nogerto cetae korole macam kanaka Kolambina macita pirule ele-bele mata tabar mona jonjina kena dina tua lagi be buru ele tole tade ngomber kakang keng mata de ngomber lain mona odeng caret peret peret mau odeng potet tika mantep nak kena dina aduh aleke ngesabia lerek le alerek bula pon ngerti cebula pon ngerti sayang
ndelek salah lopo tak langkung masepurana Jong ya denan kacong nih denan jeng dek jong kacong nyorotan sekoni cing nyorotan le kacong nak apa tepak nak wak bungkon saper ya pak saper ya pak kiran wak bude ke laut cing ya dadi kacong mau tepak adep laut berdoben ejeng kayak kacong le sopan teh cing ya dina kacong nak ala kau beri nak baju kelak lawanan boy karena apa nak kacong lagi niat lagi saja kelaban tretan pak kiran nah pak kiran letak hajat mendatang kakek ya jeng ya si dari berkebang meraan si epipin bapak kampung Sunardin nah setelah sah ini ada bapak si rata ya jeng ya tapi nak kacong mulai kau terus terusan semacam beri nak ya si tonton bapak tak nyaman tak izin ya karena apa nak bapak payah tonton dia kacau lesoh tapi nak orang payah nak beri ketamben nah apa tamber yang payah tapi kacau ya tak usah tunjuk kelaban tak usah tedung tak izin ya mayu nak kacau leng-leng pikir sereng lau pula nemu angin tak nemu angin pula nemu angin zangak baju on launan pula dina tak izin ya Jong gelak kata berdebun kakek nak berladin nak tanya cing ya secak kocak bintang tamu si dari Banyuwangi ke bareng Cikoni tanya mana maman kakek nak ya maman kakek serodon nak cing ya secak kocak mama bingge nak ya dan maman kakek nak ya bah mama Arya kacong kerong maka kaki mak Iya kak Cak ocan kacong rongak kaki ruas sakit teluare kan mak Engkau sakit sarga soron nak bentak koros kaki mak Setia kak iya tak pedeng kaki mak Iya kak keng sajin bunter kaki mak Akuan kak iya Ale Iya dadah kak setidi tele iya ngasen kok kelaban kaki mayu joke juga budut pak kiran tele iya Iya kak pak kiran cak kocak bela kerabe lek tretan jadi ujau dola dateng ke apolong berdila di Iya kiran kak iya mayu joke jumlah dina gentenan secak kocak tamben at tele iya Iya kak tong suara ada kak iya aja penjeron terus amat lo Iya kak bulan kangaya taslan apa rale Pakiran keng menapi salah tak langkong dan kula nyona sabora ben
nak on-onan lek ya. Bila manja bila mula beli kirna Eka saja bila Eka saja bila tolak sanonto teka apolong teka apolong Cita biru ele-bele kaya mata ata berale masa tunggal rumah sing nanggep jaran dono nyumping rek mulai mang iki jarane Bapak Kampung Sunarti mandar dikei terang ngarake ado. Terima kasih. Iya dah iya celok orang ngomongnya wong gedona. Badang alale nyari ya boleh ben. Badang ala nyari ya boleh, nyari ya boleh. Sebini keluar le, iya kan selake dom manjan le. Pasar berale, ma pasar beton ben ngenom jama matota akiben ngenom jama le matota akiale tak ngocak yo monatan dan anak kerto mak toto rempon ben mon kata mon le masa pakile mon kata mon masa pake sayang masa pake ale piyutiran kalong ente ilek ya pesedu boloan meloloh si kalong aki tapi nolak orang itu Ila matur saya buka soon teh ilek ya. Soon kan. Iya lah isa ngoen letak rambut. Iya lah iya ya. Bayu lek ngejuk lek ya. Lah, minta ngocak kakek ngocak grigis lek. Oh, hari aja saya selamatan. Andong-andong le,
amatiran lah cacal to edone mate bin kesoan Pak ya Samardalam nama sang raja Samardalam masang raja item bula mandi Arya dateng lek sekelangkong lek sakar kena atau roja iya Arya kan cakon Arya lek sakar kalem ka atau roja makanya duwe kieu Surabaya nale malaman dalau le kacebe malang kena dina cakakan le kacebe malang ale syukur pade ale mangena-ngena tak melolo ke ngama orang seorang nak kena no kertong tak melolo orang seorang mana boleh Anetnya boleh tak nitia Anetia boleh tak nitia niti pening maknot menotan bula tak lakian alakiakan bula tak lakian menta oleh ring asungutan semanteng le marame ranaka tua nape nak duku setae pasang ben
Monaletek mate saranale monaletek mate saranaka Sora manis duh tak manisan Sora manis tak manisan Manis tangkang mak jagung bulir Sora nangis bula tak nangisan Sora nangis cangat bula tak nangisan Nangis mata mak ngekek bibir Jek ngenom lho Mula bitle tak ngenom jamole Cakir morong elencak deje Cakir morong elencak deje Anak Nur Kerto tak ketemone ae mata pakiran keker kadedele ae mata keker kadede ama ini ke apa kanan mak kita tanto cangan apa kanan kita tanto bulan tak kelar neser terbedale mau jane morle kolare nama terbejaan kolare nale kek mantar bacale ciana kanano kerto mak lanjeng ngomorle lain areke ngemamantar tekak lain are mantar teka eman casutan matoto karena eman le cukup cukai jungan aku le salah lopot sapurana sonten trio kelopo cekap samunten
Sitiatur ka ulo Ale Dharma kak. Siti yede ya. Iya kak. Kacong ilang mereka jungin. Tanton sing kok gelak kelaban kakek tanton bipakiran mereka temonen. Iya kak. Tapi benro bener kacong lek ya. Kacong kita temonen kelaban Dharma, pakiran. Jadi mayuk kacong sorong nyongok kepada dalam sorong lebu ke dapur tadi. Sorong enam kopi kak. Iya sorong enam bidang Kak. kopi ke dalam tadi lek ya. Tapi kacong lebu ke dapur mayuk sorong kalak lawanan lek ya. Iya kak. Soalnya apa pakiran deh? Pereng cengkir oleh nyewat lek ya. Jadi mong kacong sampai mereka bareng si beda tanton iyo bang leban pakiran. Iya kak. Ale Dharma kak. lebun kacong minta lagu apa lek careng dina? Gerikis jangan. Oh minta krikis. Oh Iya, iya Kak. lek iya. Krikis. Krikis. Lah iya. Yuk. Ayo mas, kok sampai kesirep mas? Tuh. Darem makanan. Setia tresno di goyang.
Ambul le. Ambul Kak. Apa sih orang minta lagu nak areng no kerto dina? Ah? Apa? Minta apa? Dana ra dana. Banyuwangi apa? Mi baju wangi apa? Mi jauh lu minta baju wangi. Gulu pedot, gulu pedot. Gulu pedot. Yuk. Minta lagu Toman. Oh, Toman. Pak Tiran keng kudu keluar maren, mun tak keluar tak seru. Cocok. Kemana Pak Tiran? Toman. Toman. Toman le. Siti teh jelek ya. Iya Kak. Cak Arya bunyi orkes karo guru kuda kencak. Iya. Sri Setia Tresno teh jelek Iya, ya. Siti teh jelek ya. Ayo lagu-lagu ya lamare. Arya tak sengkok melolok kelabuan kakek teh si budi ki beda bekal. Iya. Ngibur masyarakat Wonokerto Dukula Dina Setia Tresno teh jelek. Iya Kak. Ale. Dharma Kak. Boleh ngasengkok beda kesalahan kelopotan. Kak orang lak dindak bayu nyo ona sepora. Iya. Kak Pak Tiran nyo ona sepora teh lek. Iya Kak. Juga boleh tak seporan Kak. Nyo ona sepora lek iya iya iya.
bener-bener kacung datang ke dapur tonton kacung ya lemari Iya kak. hormat kelaban Pak Tiran aja lah pator sibuk kesoon teh ya Iya. setia deh teh ya Dharma kak. sia tresno tak patah semangat mari negi bedelakon bedela dina menghibur masyarakat Nokerto dina teh ya Iya kak. ngasih kok kelaban kaki lek ya ala kok kelaban singkok kaki lah cukup teh ya mayu setia kacok lek keluar minta aki pengiring apa lek si nyaman mari judi ke lawanan lek ya Iya kak. eman dule kola binale makaen kacabet ese kota ma palionan ese kota ma pali oh nanale mono cinane maina mata ben Soroyanto satika maon laonan le Soroyantos maon laonan ben Soro teterle mata etaman ben etaman ale elebenang etaman ale ma eleben ale Soro pikir kang mamare kangen ben kangen ale kula karo robana patiran kerale karo robana sayang Depi dari dulure tapi duit 5.000 iki alote. Ndak kena digawe nyewa 5.000. Ate soci satri
Ayo keluar ceng ya. Duduk anak tuli cukup cak sutan kedengan kula salah lopot siapa ranaka sonten tiyo kelepo cakap sak monten diatur kaulo lengeleng kebeng jeguk pada seneng pakiran jasampe burung Baik hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, begitulah tadi Anda telah menyaksikan jalannya tari Kuda Kencak Tunggal telah usai dari pandangan Anda bersama. Pada kesempatan siang hari ini keluarga besar Setia Trisno akan menampilkan sebuah cerita yang berjudul Lika-Liku Kehidupan. Selamat menyaksikan. Cek saran dadi reng bini. Andi lake padhen tandi lake. Moca antara lako. Dek bare dek temor moko rembung. Dok len apa? Metak potong jan kok sokon. Reng lake mone yo ngomongin. Deki mone bentae reng bini. Dadi reng lake bingkok resro alako deki tak beni asan rasan rek kena ongguan jereng bingkok soro alako kesabe ngocak pamit antar kesabe sedenge congo kerem tade entar dem macan kok ngebala dek bere jalan dek temor ngebala dek temor jalan dek bere reng lake pancen tak ding parcaje gongguan mon setia
Gelek bingkok sorontar kesabar tak gelem le mulai sampai jeung kene. Dadi reng laki mak tak temok prokron jer ya. Mandor pahdo teng kemarin. Pan blojot nang kabi bingkok biklamben lho. Reng laki mone bentaen pancen ngraknono. Yo dateng berkai re. Korek akeh malah senyaman tibi kowe kakek. Berkai kareng laki dek ceplos perot kaki. Lah belanjan ki injat areng la nyeplos reng bini. Hah, Namun kakek tak entos. aduh tak entos apa bengal kaki nyeplos reng bini. Hah? Engko tak rangkorang. Sorode iya engko lada iya. Mata bengal namun kakek tak entos. Seplok engko minggu. Tuli mon bengal manceng. Manceng nih. Tuli seplok. Seplok nih. Seplok tuli. Sentem mong. Tuli sentem. Iya mon kok reng bini, mau soro nyentem buru gede injer ya. Jabar matabor kakek Ria. Dina. Jabar matabor. Marane pentong kakek Ria marin. Duh. Aduh, taring manem mah. Nek dontek dek apa-apa. Iya mon kok reng bini tak ning premiagi nih. Boh. Soro nokol. Bengal kakek. Ada apa? Amat tak bengal lah. Wasuli, mon bengal. Kurang ajar ya. Nantang kakek. Wale. Tuli. Wale. Tuli. Kora. Wish. Kok kena yang tolak kakek. Dua mak nolak na jadi kakek tak nyokope nengko. Reng laki dateng tak nemu apa. Ya jajan bede, ya fanta bede, bingkok lemari siap pagi, bingkok gelakan soro kesabe. Derma setia. Hah? Derma. Ya biasa jarang tanah ya teng sabe dah. Nganu apa nih sabe? Boy aku mano. Loh, derma setia manon cak. Hah? Derma manon setia. Rokon mi kanjen lah. Wow, tarik mone ngomongin reng bini lah. Dur kelindur Pak Mandeman. Cari mon manon kaki jeria. Saya pun kerengan melolo. Bah. Iya macam montang manuk jen gacor. Ngamuk melolo siang malam mon bede. Dek gacor mon manon kaki jere. Kakek ya. Kok dadi reng bini letak rangkorang. Bingkok reng laki can kok sajen tuwa male sajen nyaman. Ya mon kaki tak padebi ke tetangga dina. Romat na cek saran kakek re. Boh, cek nyaman reng dah tua kakek ya. Aduh. Beri bingkok kakek ngalagi nase celep tanda tak ngakan. Tak nyaman mon. Minta saya panas. Nginom. Encan mon tak manis, tak panas, tak nyaman. Tak nyaman mon tak angak. Jajal ngakan marder dalam roh. Hah? Marder dalam roh ngakan. Kakek ya. Terimaan golongan ajaran kepang kok dah. Aduh. Kakek ya menomong. Engkau sek geton laki kakek re. Hah? Ong gua sek geton engkau 10 geton dadi segeton kok. Kakek kok kasta oleh kakek ya. Sare cek geton engkau nih kok tak nurut ke tang ring tua. Mentang tantretan padu cek nurut apa kisok ki tantretan karo kok diri melarat. Ada kiri mencuri jan ring coba. Boh, kakek mak tas Sogi tak toman melarat tobu. Boh. Ya salah kakek dibi loh. Lemang kok sih salah. Boh kakek mono lengkok lah prei tak usah norok nebeng lah. Aduh. Tak usah norok sulam. Tak usah norok kelentek lah. Lah nyari brondolan boy. Apa tak todus kakek ndak gelak robi yura. Tak todus kakek reng bini soro ngasak jere. Dadi reng laki mata ento sogo. Engkau bi kakek lah kakek minta ajar main bal-balan bi kok le ajarin. Tak enggak beri ro minta ajarin. Oh iya main bal-balan. olahraga penting deh ya malah sehat. Ya ajarin bal-balan bingkok kakek. Dek remah. Engkau soro mereng dek je, soro mereng dek lao, soro dek bere, dek temor, letro bunte. Dek panantuk dek apa kakek tak tahu melepuh.
Matar lebu-lebu dak remaja gawang kakek copek ruah. Tak kelebu ati. Polan tanggawang copek nyari seleber kakek. Nyari seleber. Heh? Tanda ke tanggawang polan ciut. Polan kini. Gawang. Iya tanda kakek nyari selorga, seraja. Reng lake mon ngomongin mak ngomongin kereng bini. Kakek mau ngomong mak nyarang lanyar kakek ya. Aduh. Mangkana dadi oreng ro se pelak kareng lake dia. Aduh kurang pelag dek remah. Kakek beri ngocak sakit tengah bingkok lah. Tak enggak kakek beri ro bingkok melagi telur banyak sepolo. Nyari lagi konci sekilo. Nyari lagi konyi sekilo. Temu ireng sekilo. Sampai reng bini sampai melorga sarong can koro mak le bek gereng-gereng dek yen can reng jaba mon petang roh mak le kereng. Benjak deng lemari enom ndak apa-apa sampai gulaku. Ya cek keton nang kowe lagi jamu kaki jeria. Make kok lah jamuin telur benyakan sepolo. Cek benaring kok kalau bagi terong wi kakek. Piyo kakek setia saja tua pancen. Lemas. Pancen saja tua tek saran romat na kakek. Make kolopan dek iya nampek. Nyaman ring lah tua kakek ria. Ngolo pagi gobes tanda. Anu kayak ke tengah komat. Ngolo pagi telada tanda. Kak sondep lor gabi. Saya penta pas neane minta dun jote dun gedeng. Kakek ria. Temain korbion kok ta. Kakek mau ngomong kakek. Beri ya dak iya. Lek aja kemajeng. Foto KTP cak koro malah pada bi tetangga. Foto setengah badan tak ndek. Foto sebadan tak gelem. Tak ndek mon yo mak ngletek pas minta foto jilen beri. Wah, terima golongan Dracula kok ta. Kakek mau ngomong. Pancen tek saran ngromat kakek sajen tua sajen tek temu adun. Ya nyaman ring lah tua kakek ya. Nyaman ring lah tua biasa nyocot lah. Sebenarnya kali lah ekorangin lah. Ndak iya. Can koro kereng bini resede remah ndak iya ruah. Hah? Can kok kereng bini re promat kereng bini ria. Jak reng bini melolo salako. Kakek dok boro jalan do panantuk beda temor. Pamitan dok temor beda boro. Aduh kakek mon. Pamitan dok dojo beda lauk. Pamitan dok lauk beda dojo. Deki serodok tas deki beda baba. Tek bingung kok serodok baba beda yetas. Dok remacan kok dadi reng laki mata temu adun. Nang atas. Termain lesus kok ta. Pola termain angin kakek ya. Aduh. Bilen kok tak gelem kabine Saipul. Ongguan. Ya apang kok kabine emul tandek bilen kok ngebrek kaki jere. Burung kabine Heri burung kok tak gelem. Aduh. Burung oleh Heri oleh herder. Wah. Herder teman golongan apa teh engko ta. Kakek ya mau ngomong. Sunya mana tibi boy. Aduh. Engkau pancen tek saran oleh kakek tak pada bitang tretan norot ke tangreng tua. Aduh gisogio diin pada jadi pejabat tang tretan. Ngajuaki tretan nah. Tretan saya di. Aduh tak enggak ke tang tretan seperti sorbaja. Siapa? Jadi dokter. Tang tretan ketang tretan sampai ke sorbaja nih beda Jember loh. Jadi apa? Polisi. Iya mon serua dadi polisi. Kakek jek sampai jauh sorbaja bi Jember. Majeng dina beda tang tretan tang bibi roh. Siapa? Bu Indah roh. Dadi bupati nih. Makan pangkat kapi. Lah kapi aja reng tang tretan norot kereng tuan aja emon karhun kos tak norot. Itu ada tak jadi apa? Udah saya polisi, dokter, bupati. Ya pada be tang tretan mode ya. Kempet tretan kakek saya kacuakin jeria. Tak tahu kakek, tang tretan seneneng Sanduro. Gila, dok bero dok temor ngiber ambing ngeruah. Pada bisa omong jere. Iya. Mon serua pancen pegendeng tang tretan dong. Dok tak bero. tahu kakek.
kang tretan seneng pasirian. Kering. Lah bau tanah, mon tak lagu degi karo bengkah. Aduh, tretan aja pada bisa omong tak pokro, makitan tretan ada saya pokro. Iya, montang tretan roba jen ada bersa mon serua. Tak tahu kakek, kang tretan seneng merah. Maling, maling, jong, maling tretan kakek. Tretan ada saya pokro, makai arwah mon degi mon tangkep bitang tretan. Ada makai kaki norok kakek. Aduh, mata todus kita tangkep tretan ada saya pokro tuh maling girang. Jadi ontong. Kakek. Aduh. Ontong tang tretan gelem dadi maling. Makai tretan kakek dadi polisi mon tak ada maling asa apa saya pege. Reng lake kena mau nih omongin reng bini pola kakek colok dua kakek ya malah ngalahin reng bini andi colok dua kakek mak iya mon bentai reng bini bentai pola kakek andi colok dua kurang nyosok kakek bilang ya sosok reng lake mau nih bentai reng bini mau soson tak sebera baun kotang tak kapra yo aduh berbau iya ngocak bau tak enggak kakek malam marwah apa malam kakek agang beragang deh kebeban bucel oh paling mempe kakek dia kok tak toman mon kok makin kok beda cao cak nareng jaba buatan turu buatan melek dulur deh ya buatan ayu buatan nelek dulur kena lotong gitu buat adem deh ya wow tobo adem apa kakek dia kapi ya aduh mau ngocak tobo adem mau tak tahu kok cek saran oleh kakek kok engku sara-sara tek saran oleh kakek kok gue dina kok yang nyenger kakek lo piyo kok dina kakek girang arasol kok sepolo nih apa siapa sendek kakek makai pak kampung dina ada tengkok makai pak kampung ada tengkok ya apa tuh kang syuting ada tengkok begila aduh jangan sampai jauh pak cari ada tengkok nih Obo, iya mata ada ente kakek nakal, pak juga pak tahun tak majer. Ada ente pak cari. Tak majer jangan. Ente pak cari. Monreng bini, kalak senyaman nabi kakek. Orang de remah monolengkok. Aduh. Can koro. Iya kereng bini de remah perasaan apa kira kakek ya. Aduh. Rapa? Dina nyenok jerak kakek. Oh dina nyenok. Mak kurang ngajar kakek dia. Dina. Senok se dina tak paju mak kakek terang nyenok. Mak paju aja dengan paju. Aduh, siapa sendek kakek dia? Aduh. Tak paju mau jual larang nih beri 100 tanda, beri 200 tanda. Mau kok 5.000 buru gak ada. Dak mau kakek dia. Ya tergantung sing iba. Kadang ketebuan, kadang kegedengan. Ya macam-macam kakek dia. Aduh, mak kurang ajar kakek. Mak antara ketebuan barang kakek dia. Lu cari lah apa nyan sing iba? Prei, tak usah ngocak ajiah. Aduh, can koro dadi reng laki rebe peteges. Duh, de badan karun senoko lah kereng bini. Aduh, kakek dia. Reng bini sama norok sebareng le toroten. King reng laki setandi perasaan. Hah? Tadi perasaan sekali kakek kang. Perasaan apa boleh? Aduh, engkau mon sarong golek kakek. Nak langsung datang pikir geton sarah geton nah. Oh geton. Terima ini keradinan kakek orang. Duh iya mon setia tak radini pola ndak gigi nah. Cereng lah tua. Mon bilen. Lek. Gulaku kakek ntar kebuku tak enggak kakek. Lek kok nginjem lesong lek. Lebih kok lek bagi. Lek tono lagi bingkok. Aduh. Ya pada be kakek. Lemak bisa pada pakai kakek aduh bu adok lambeng. Siapa sih engkau ngejem gentong kakek jan. Aduh, apa pakai jem tak gentong kakek? Tahu mon tak gentong raja mon kakek. Aduh. Kalau orang kakek dia. Dek apa aja dia. Saya kacu lagi. Duh. Engkau ongguan apa sabi kakek kok langsung ngetampanin di tukang syuting apa? Apa encan reng jebro ndak ilok ngocap apa saja piung kok sampai ndak ilok rek kate pegatan ambek awakmu iku yo girang aku ndak ilok
Kagreng mau Pegatan, ndak apa-apa pegatan. ndak ilok mau tak tahu ndak ilok iki. Aduh. Masih Pak cari iki ada tengkok setia. Kakek mak nantang kakek dia. Hah? Lah kapiye jare kok reng bini. Coplok nyocok jane mono reng rokokan. Coplak langsung nyolot boleh. Wah, pegatan dong. Apesa apa ya paro dunya wingko. Piye donya sing ngendi mbok kate paro iku he? Oh iya tang dunya ya. Aduh, tang dunya jan jare kake ndek nabi ni karo ibu sentolop beto dua jare. Sakan sentolop setile tak odi jare. Aduh. Deglo lah sentolop ah. Jak benter. Aduh. Jak orang ngajar kakek mau ngomong. Mau ada sentolop bare maka kakek buto dah. Aduh. Ngomong. Paro antunya. Paro, duli paro nih. Aduh, sampai jaluk kate paro antunya. Aduh. Paro mong ko sedia. Saba, non saba. Reng bini aro tang di oleh naresan kok menlebari. Tuh. Tegal. Tangan di aro rekaren tangan bu. Pekarangan. Tangan di. Mon kuburan. Din kakek gibah. Duh. Kuburan pada tanah. Iya. Maki kuburan maki lah lo jere pada tanah nih kebah. Ada tahanan nada yang karena kerbuinan siapa? Tangan di Siapa? non reng bini. Bedus. Non reng bini. Mon koceng. Kebah. Aro ben gibah kakek saya ada nak bilen. Nyaman. Mai koceng iso kon papa ada bae teng kan. Pada suka bapak. Aduh, Maki koceng pada mau najalan nggak sampai bi kerbu bi imbi. Sering sokon pampak pada bedanya ben. mak pinter kakek ji ya. Lemari. Tangan di oleh naresan kok beri. Bupet. Tangan di Sofa. tangan di Mon ranji perot dua. kebah aro ben gibah kakek roh. Nyaman. Oleh ranji perot lah. Kena kemudian koceng. Aduh, pereng. Tangan di Jembong. tangan di Cengkeh. tangan di Mon cobik dua. kebah Dah. aro ben gibah kakek aro karek na kakek. Aduh. Salah cekok cekala. Brai tak pesa mon dia cara nak kakek mele melo. Can korong kok dadi reng bini nurut kereng lake. Aduh, njak. Burung tak pesa mon dia cara nak kakek mele melolo. Beni mele panjen tangan di kok tek saran oleh kakek reng kongguan saran kok nek ada. Aduh. Tek saran kok oleh kakek reng kok tak temani belesin mi kakek. Panjen reng laki nyokopen kereng bini. Udah badan kok itu kulen melolo. Hei, apa kakek dia? Nyanyi. Orang nangis apa? Bola dari mana nyanyi? Aduh, Pak Bandi kok kita kering tua kenapa Bandi? Tak tahu dus. Bandi kok Pak Bandi? Tak tahu dus. Dia. Mau cepok lah perot nangis tak tahu dus. Aduh, perot. Jadi panggilnya perot kaki hujan. Mau nangis elek jodoh. Aduh, tidak. Mulia kau kena, mulia kau depan, kau mulia kau. Tidak kaki, mantar kaki kau ni nengkong, tak nurang aja. Dah mak kakek dia. Dia main buka kena, tak kena. Apa kakek dia? Tidak. Kemarin ni pedang orang. Nama lanyar kakek dia. Ini buat wikoti nak Hei, makan. Tidak. Sabar. Bah. Bah, macam-macam. Lah tua kakek dia. Wah, hei. Balik. Balik. Bah. Hei. Kena. Mau foto kena masuk dia mau tak tabeng bayar ya.
Loh, pasang. Pasang. Loh. Loh. Saya bener ah. Lah. Saya apa? Betul Pak. Duh, ada manjan. Hei, dah. Aduh. Main ngarek kerek ke kiri ya. Weh, neneng lah. Weh, neneng. Jenenglah dia. Jenenglah dia. Jenenglah dia. Nang di mana? Bisa. Wes, neneng. Jenenglah dia. Hah? Jenenglah dia. Di mana? Bisa. Oh, parah. Wes. Wes, neneng. Aduh, jenenglah dia. Nang di Aduh, jenenglah dia. Ngale. Di Kok mana? sekap. Nang tidak. Oh, kakek ya. Omong pegelek bae narebesan beres kakek ya. Tebayan kok kedatang sakit kapitang bau dalaru. Wes, neneng. Menjadi toko leri kaki jadi. Wes, neneng lah. Pejeten kok. Hah? Pejeten sakit kapitang abangmu menjadi toko leri kaki jadi. Lah kepotokan. Aduh, sakit. Jajak aja. Di mana? Dina. Oh, ayo. Aduh, sakit. Di Berilah dia. Di mana? Dina. Oh, iya. Parah. Mak orang ajar, kowe tak pecet joget. Kakak denara kak. Kakek gila kan bingkok soran aku kesabel kok ngetes kakek kak. Kok ngetes kakek kok. Setia ada iya ada iya. Ada ki ora telepon lah tak kena nganu jaan. Jorokat singkat jaan. Ya. Oh iya. Iya. Hei. Angko beda parlon antara kak bungkon tretan kok ya. Aduh lah tahu kok ngerti maksudnya kakek jadi tahu santar desa. Hah? Tahu santar Abid lah kok antar ke sana. Aduh iya lah tahu usah Dina lah abad diri orang tandi Dina ternyata kakek gisogi torot. Wah kakek ya. Entar kok. Dia nyaman tretan. Iya ntar mulai telasan bayi. Nyongok kabeh nak tretan. Dek rumah boy kontar kau ke tretan lah. Udah tahu usah cak. Entar Loh, dek remak kena aku nih kebelar yang bini tak gelem ngedi ngaki tak ngaki jere. Kobi tibi andre tak nyaman tang kakak entar ketegelen molen gulak gupek mari beduk tadek mole mak tak mole jangan kok mak tak lapar jangan kok lah remare beduk tak kok ojen ya engkok senyosol lah ya ojen bu tak kok engkok. Iya kak, mata le mulai kak. Iya mulai dah macam yang bertengah tebuan, jakin kun mari tebang, kok kikir mengkiri dadu le. Ti cuma ketegal dengan seguni, openin dah ya le. Nyaman orang tak anti, dah ya. Mulai
molen jalan gulaku pek mari beduk ya onde. Bayang kau gelak kan polong pirang nebeng. Kau kan gelak tak nabek deden jalok keluar polong ini ngakan giyang Kok kok. pikiran kak? Apa saya kepikir jago beli nak anak. Kok leraja. Ya tak ada iya, buat tipik lo buat duaan. Iya, kau lah tahu cak mung kakere apa pikirnya ya. Berlagi kakek pakai tangan keng badan reng tua. Karena reng tua dua lah pada tade. Iya, enggak cacat lah tak tahu mantar de enaan. Iya, buat dipire di caca pada nanti caca. Iya, Ada semalan nah. Di tretan enggak tandi tretan kan. Iya, tapi buat dipire de remet ya. Buat dipire ya kerong, tapi caca tak lem kerong sekali ke alin cak de remet ah. Sibuk apa caca jadi. Buat tipik ya kerong kak. Iya deh, itu bola cak bila tak cak laku entar caca jadi. Ya mak bola enggak ya kak. Iya. Dana ya tangga kak ya. Iya deh, apa sih keberem beget. Kata suaran caca. Ya Allah, rasanen kak detengku. Lanjang ngonyol, lanjang ngomol kakek cak. Cak gori apa rasanin? Bodoh pula mundu bulan kakek tak ada nak lihat lebih. Mosok san rasanan merono ta? Iya kak. Polan ambi tak tahu mandana. Ya. Bunda iya berarti cacare sosa deh iya. Loh, apa bahasa kesesat kakek cak? Tahu kaki? Ya tak tahu. Ya tak tahu cak. Ambi tak tahu mandana. Sosar apa? Tapi tak antar nyambangin kakek ya, pola nabek resosa deh iya. Teti mun caca sosa baru terketretan. Iya. Mun tak sosa teh kentaren. Karen, Kak. Odin lah, Odin sanga mah antara. Kak, Duli tanyain cacare arah penjandi yo. Cak, kakre beni sekalian dugale. Tahun saya ada nih ya. Ting lebek toko sosaan kakek yang matamu yang ketretan. Ah. Ting abek nyaman tretan diteken reken. Kakre tretan satuan bajen mimpin. Kesengodaan ya. Bejena, Bejena. arenjo. Engkau sedia dan nare bede parlon nah. Parlo Bede apa? bede saya arunding wingek. Arunding apa boleh? Ah. Ya arunding apa pun ya tegel ruah, ada remah tegel ruah. Lah ada remelek. Hah? Tak ada tegel boleh. Hah? Cak, Lah tegel melolo. tegel kalau kare bun bero wak kare cobuco. Tangdi tade pola nela. Ijak ring kakek mune boleh rojak main, jak main binaan melolo, pakun, gandeng binaan, bi main cap jeki. Ida karena apa cak? Teh bengkok sampai paten mi oreng, dek remah. Tegel kak kita. Imak bodoh tretan tega, tapi kakek mune boleh sengode norot, insya Allah ke nyaman odin cak. Cek lah tegel marai porek bi tibi kak. Mak tanya tegel boleh. Iya, montang di lah kokot gemet lah. Ya makan aja ya. Karena diri yang ku atanya surat tegel kakek Bah. jadi jem kok dia. Mon. Lagi bang kok. Ya Allah. Menurut nebang makin dia bulung polo hektar ya tompes cak. Kau mun kiri berada pancen tak sudi cak, mesti cak jual boleh. Arore kare nama abi bapak bolan lah. Tak sudi ja mun wah. Kok arunding ria, arunding pan mapan deh, sampai kok kira deh. Ya tak, Merah tang mata. ya tapi kakek jaring beni nambah cak bah ngurangi cak. Makin lo runding mapan kak. Cek lah mari bagian buat tibi. Pas kok bi kakak apa sih yang kui kak? Mak bentar gak kini kenangan. Pon sampai kau paten orang. Dak remah. Engkau rajotang sediar ya. Engkau ngencem surat tegel ruah. Pas dek remeh kak. Cak, dah ya cak. Arumpah jual tegel lo, pas engkau neng dimah. Ada boleh saya panteng cak. Ada boleh saya panteng. Ya benih dah iya cak. Karena mak bipak dia menjelang ngocak. Seroman keman nih cak. Kak, pas dek remeh kak. Lek, Pas dek remeh mau ngamuk dia. dini lah. Tibi lah dek boleh. Cek bagian lemari bi tibi. Buat kecacak dia panjen ngari lek. Dini lah.
mun rojok beki bi mak bi bapak ti pacentek beki pacene beki kok kelabuan kaki cacak lemari beri le tidak noro te cacak dek kare napa wa Ada enaan, pas dia enaan minta Kak. saporan aja saporan nang mun saya berek pak kuntek beki bi gojak ada boleh le cak benih teh gede je cak kakre banyak abe le cak cak mun pas kakek pun butuh tak ketretan kisah ngudel bah keroma tak ada tegel dek rem cak karep cak apa tak lagi rada budi tak kening tolak kata cak cak engkau realik kan cak engkau realik kan cak mak tek ke kakek cak mumpang kok yusir mana ngedim mengko cak kakek mak tegong ku kakko cak cak kok setia tanya kakek pakun maksang minta surat tegelo ta cak tak le serong ku kakek ta cak tapi dia udah melek muni begi lek tapi lek setidaknya lah tin itu ya tin malela galak surat tanah melewel jual tak kau kening tola paling caca kening tola cak setidaknya kakek macam maksa galak di lomari ning babang lebih kau sengak kening tola iya lah galak sengak kas tidak budi kecak Jo eroding pan mapan makni banyak omong. Tak tahu arah mon be teka caca ande. Are nyaman dah. Mau nanya ke di muka are perhitungan dah. Boh chua long ku tegel miko me rumah aja. mak cek tegun caca ya emak kelabuan bapak ya lah tak ada Caca mak tiga jangan kok jengkok teritan bini ada boleh lah tidak remah ya lek tegal-tegal ya jual ada lah minta pas buat tibi ya abang bong budi dengerok jalan pas tidak remah ya lek kok mulai kulaku cak dentek kaki cak tak boleh mulai kok bek lapar cak tadi kaki kita ngakan dah lek cak kok pikiran kaki tapi dah ya lek gampang ya lek mungkin masalah ngakan nyaman orang ngodik prai tak ngakan ya lek tapi kutu ide iya kutu kuat mental ya lek ya juga ngemis ya lek mun ngemis kelakuan juga ya maju bertibi lek iya iya nyanyi di nak ngamen iya pulawi nak masyarakat Wonokerto berdesneser ke bertibi kening beli bakso atau berojek ya lek iya kak kok lapar kak kakek lapar ya iya bingkok kemarin nyari agin ya lek ya mak tiga caca ya inilah jadi ngaji macam anun cacak beri odi katon tak mati maju lek kakek sak jalan ya lek pula beri senesra kakek lek dinengkok sengamil dinak ya lek ya
sabar ya lek pajen hari pajen lah tepak kelakon buat tibi makin di tetan ibu tibi ya ngak roh ya lek Kakak tega kak, buat TV. Buat TV itu ternyata pendek, kau tokol deh ya kak. sabar ya lek maju tojul lek pelabur di sana sermani kening kebeli bakso ya lek abe niko duce melasa tandi tetan tandi kanca bapak ibu bede di tunggal rumahe metu ora iki nyumping ra iki jarane Kampung Sunardi saking Merak. Terima kasih. kesoon bulan nikah duce melasa tandi kanca tandi berem emak bapak beda di aduh bule mace melasa Masih sing nyuting padha ae nyumping le iki dikai terang jarane Bapak Kampung Sunardi jaran 10. Terima kasih. kesoon ya le Kesoan bu. masuk kampung minta belas duwe sare masih om kue Kesoan mbak. bulan neko mace melasa ate gerong mainga iya le Kesoan mbak. Gusti Allah Maha Kuasa Duh ajunan sebisa ngobrol dengan nasib sejelenin melas ate mace melasa le senajan sing caca tak ngaryeng kok tak kesepek lelek-lelek ngembung ngari ya le tapi dalam apa boleh le cereng buat dipi tandi reng tua Cacak le ngaji ya kak. senajan berdemak pipa buat dipi tak sampai ngari ya le tapi dia jalan nasib ya le kutu terima ya le Arya masyarakat Wonokerto bersih abri lemator kosoon ya le kening kebayangakan binginom ya le Ini gue beli nasi. iya maju mancing le abeniko duce melasa tandi tretan tandi kanca Masa tukang rumahe ndono metu rek masih sing nyuting padha ae nyumping rek. Lek ndak duduke tak sumpingi aku rek. Terima kasih. soone masuk kampung minta belas duse yarep cuma sedekah muke-muke
maring ngenang tabu lapar pun keresah tin maju aja lenonau jalan apa menjelau di ngarinya gua dipilih sini punya orang tandi orang bodoh jelek tapi caca hilang ngaji ya tapi caca ada budi harus dengan bener Gusti Allah Maha Kuasa Duh ajunan saya bisa ngobrol Dekat nasib saya jalani Tabu lapar pun engaria Gusti Allah Maha Besar Duh ajunan saya bisa ngobrol Dekat nasib seceleni ate bulet mace nangisan le alhamdulillah ya le iya kak kening kebeli bakso kok lapar ukuan tin maju boci ya le sabri kebak tipir mater dek budi ada tambah pelancar cekin ya le sampai lek lek dek menyele tapi ni menyele nasib bak tipi ya le pas bak tipi ntar dong kak saya rembian tak kenal abang Pak Kampung Gofur Pak Serang Pak Kampung Gofur saja ke keamanan bisa Wonokerto Wonokerto oh sampean Pak Gofur Pak Kampung Pak Kampung Gofur beda apa nih mak sampai dia ceritanya dan to Pak Pong dari mana kemana hari kampung saya terkenal buat jangan nanti toju Pak Pong mulai genap Pak Pong mi boleh balen tojuan tetap Pak Pong ibang dia malah songon nih nah apa nelang songon lang alto neka songon tempian boleh kanto oh benih ceratong ini dong boy apa perakan ini Pak Pong ada iya Arya kesungkan toju lek Arya Pak saya kocaki Pak Kampung Gofur Arya mau beda apa ya tak tega ngidi kaki suarana kada masuk lektok rela arwah ikut usah kebarda itu coba kok kasan degan ya dorem mari ceretan betul gaulekan aler-aler beli embung nih kan terus beli keng keleburan dorem mana karena buat di tretan di caca keng mondeng tua laki kelaban bini sobung ngomor Pak Pong oh tadi kare caca to sa kilo songot ya mau songot ako kaning gulunyo betolan degan tadi betul gaule di caca Yosir caca kalau kelako na main to kelaban bini an Pak Pong oh cacan banruah engki Pak Pong mata abu-ambu sama sakat cek na tuwah pindah satu budaya jeria Pak Tegal sebun bare epo sobung mangken Pak Pong jual epo totok Pak Pong aduh kening kalak joy le jeria masuk ber akhir Pak Bule Yosir Pak nih kebun akhir bude ngimbung-ngimbung oh Pak Yosir engki setelah iya dalam Pak Pong
Arya mun arep bener, tak nemu bener. Mun arep salah, insyaallah dadi orang sepak si bener. Oke. Maju mengkero akan siapa nyaman kira akan. Sono. Oh sono. Pak Sono. Aduh bule takut Pak Pung cereng gede. Wah, Pak Kampung gop. Apa? Kurang Nak ada kacau gelu, juga aja Pak Pung. Selata le sumpengan dede tedek. Bule sepleman bek takut gelek mereka. Jaga beter. Mun kero kun kakan Banus Muhammad Sono. Oke, Pak Sono. Wah, Pak Sono. Arya seneng ada neng budin kok. Empian yang ada. Bah. Bule yang ibu deh. Iya iya. Noro bunte. Noro bunte. Oke, pun apa cara empian pun. Ayo. Lebih ngong ada tereng laki tak tengdetek ngocak terkebung kontre tanah sampai ya apa yang ini tak ada jalan gelar udah ya ngocak bener aduh dek remah kakak remah tak tuli tengdeteng yang kok loh di mah kakek kak di mah Ya kontre. kontre tanah Iya. oh tak cong-oco kakek Hah? tak cong-oco Mak ngojo kakek, apa untungnya? dek remah apa oleh lah apa semesta Anu beres. engkau gelek datengin nebang kakek jangan ngalah apa sebang kurang saya 10 juta Aduh. engkau tak ada saya jual lah Aduh, are beda tolan. udah remar ya ayo Are beda tolan beri kok namun sampai beri kok yang beda seraka. petugas mekar Monreng seraka. Aduh, saper loh saper ya beda tamu bisa beda songot tebolik enggak aja. Aku bisa tak kenal. Aduh. Bah. Tetiri ya kakan. Enggak songot enggak prao. Bah. Memakan lo. Ada kapong gopur sana kena sama lain kereng. Aduh. Bari ante ngabi teloan. Napa nih kak? Dengkuring. Aduh. Pak Kampung. Pak Kampung. Napa? Maampian abot tatang tretan nembian. Abah. Berapa jalan antara Bener maami ambian nih kak? antara merintah apa do nangis. Hah? Kereta nabaan nangis. Pikir jalan. Hah? Mak pas tega. Ayo share dan di sambian. Bener mbian ngusir kereta na. Karena mereka pikir ngusir nih kan. Sambian. Yang sepon sobung. Yang sepon ini sobung. Andi tretan. Mun nikah lah akhirnya kemakai ngusir batas. Mun bini ini kah? Terus bini ini kah? Iya Pak Kampung. Setia seneka Pak Kampung ya. Kan kini kita mulai na sambian. Lah tak usah besar Pak Kampung ya. Terus derma. Tak usah besar kok dah. Malah nyaman nak ngomong ria. Bagus. Setia deh ya Pak Kampung ya. Derma. Engkok mare ngano tang tretan ria. Mare ngusir tang tretan ria. Aduh. Raja tolan nah. Mangkana. Kenang tola tak berakapra Pak Kampung. Sobung tola. Kok nungkok. Mangkana encan kejungan. Dek remah. Panca kejarang gula beni panca kejarang dah. Macam apa? Gula kampung panca kelutruk. Aduh, lutruk apa? Golongan ajaran kayaknya. Pada kejungan. Apa? Jaminan setere tandi. Alar nalar ke bebe. Janyi anu ring tandi cong. Tolan tai ke belakang. Oh iya. Makan ada ya Pak Kampung. Untung tak ngasak. Engkok sedia kasta keton kok. Seporo keton jadi seketon. Makanya cok sampai ulangi lagi. Iya. Minta seporah. Cong. Engkok sedia tak njak tak jual njak tegel tak jual pancet. Ayo keng sewan lagi kun garot. Telur ramo. Oh iya Neng iya. telur ramo. Tak apa-apa. Ki neng boya beli. Abali. Kok kene ser ke kakek. Tak jual. Denak nih. Kebala. Engkok minta sepora kakek kita ya. Sepora saya engkok ke kakek ria. Engkok minta sepora ke kakek ya. Iya polana ada orang tua engkok jadi bapak daya. Mangkan tang kelakuan enggak ria berarti engkok salah. Geton kok seporo geton jadi segeton. Iya. Mari ngusir kakek ria kok tola tak prakapra. Repole datengin nebang. Repole datengin nebang. Aduh amain le. Iya.
Oh, padi wis ini. Aduh. Jadi kakek Jepora ini nih. saya jeng beli Kakek celono. Jepora nih ya. Iya, mohon kakek Jepora ya. Sedia dia ya Pak Kampung. Derma. Pak Kampung kita ngalek kabir itu ya. Ah. Are pancen Ya. are pancen ludruk ajeren ta ya. Jaren. Tak kening pelanjang dari Oh, apa ya tak pancen kening. ludruk ajeren ta ya ta ya. Jaren. Pola mek beda salah telepon tak seporasi banyak ta ya. Sebanyak, ya. Are ragara sampai Arya tangalek sampai delenga Arya. Are seekocak liku kehidupan.